Bible chung chang mi then khat thu soi Bible hi dikna dan ani Irenas Bible hi rinna dan ani Tertullian Bible hi bukna ani Zokima Bible hi zirtirna dikle diklo enfia na thaber ani Zokima Bible hi mishingte zalen na thir chak ayani Ulysses S. Grant Bible hi beisaina lung in tukver chu ani Dwight Bible hi lo tharo u ti na le khabu ani Ngur Ava Bible hi kan sarkar in nga na lung phum chu ani Andrew Jackson Bible hi tong trai na le khabu ani Armin Goswin Bible hi rin na le zirtir na te na dik lo thei lo chu ani VL Zai Thanga Presbyterian Thurin Bible hi le khabu zong zong a thaber le khabu te le khabu ani Matthew Henry Bible hi tu thu ma nilovin pathian thu ani J.W. Barjon Bible hi le khabu satlia mai ani lo thil siam nung ani adau tu te ne theina anei Napoleon Bible hi mishing hne na thil pek ro pui ber chu ani a chandam tu atanga thil tha zong zong le khovel min chuk tua tu ani Abraham Lincoln Bible hi nun na ruai tu thaber ani Daniel Webster Bible hi kaza ber ani a kafa ten an chiar thina mi te ta na mantlak le mi pui nun dik taka kai ruai thei na an la nei nge yang kei po in kumtin voi khatal ka chiar chuak thin John Quincy Adams Bible hi le kha a o b om zenaya chut ve mai ni ma se tukver atanga ni engin a chhun lut ang hian mishing nun chatuan thleng roka chhun eng thei tu ani Thomas Carlyle Bible hi voiza ka chiar chuak to a ka chiar chu apiang in le khabuthar chiar ang mai kani a Bible ka chiar atanga mal som na ka don hi anasa tak meu ani pathian le khabu chiar na hun kanai lo ni chu ni hre om bera kanga yani George Muller Bible hi hre om tuar te le re thei berber te tan po a zalen na thu thlung thin tu chu ani Thomas Huxley Bible hi dan shemi tu ma in an ngai tha mia thei lo Rufus Chot Bible hi khovel chanchin man lai le tu lai lo omzel tur te po kim taka lo vong thatu chu are Frederick Williams Van Cott Bible hi kalung ngai lai le ka chau der lai po a limna eng min pe tu chu ani Robert E. Lee Bible hi mitin ni na dik takrel fel thei tu chu ani Emmanuel Cain Bible hi sual le tha inti siak na le khabu ani sang luaya Bible atang chau lo chuan pathian tak pakhat chau om hi ria thei ani lo Hippolytus Bible thu hi ti sual reng reng a om ngai lo Martin Luther Bible chiar kan thla thlam ani chuan pathian o ngai thla kan du lo ti na ani J.L. Dek Bible kan hmu lo chu engtin nge kan manin kan oi thayang Ambrose Bible hian pathian kan hriat na tur le ama le then om te chunga kan ti tur te chu achuang vek John Calvin Bible hian ti sual pakhat lo om ta se adik chu sang tam tak ani nge yang John Wesley Bible hian Christian te mamo zong zong chu anei vek MC Inter
Bible ring mi te chuan ril ru lama le khotlang nun lama boina an nei ve lo Horace Greeley Bible anga hlu le khabu hi an la siam ngai lova siam le po ani lawang Patrick Henry Bible thu po fan sei luat hi ma ni ngai dan manga kal thui na mor ani chun vela Bible ngai tha hi Krista ngai tha nen thu mun ani John Wycliffe Bible chu thu tak rang kachak khur ani Our Daily Bread Bible chiar thapai lo an ro pui tak tak thei lo L.H. Rosea Bible a hian chengla le khabu tha le thalo a thiar thiam ti rang che dar chona Bible ti lo chu engdang ma ron tur ka hrelo C.G. Finney Bible chuan kan mi hrin na ti bova pathiana min chan ti ratum lova kan tharau rilru le taksa pathian thu hnuaya adin mun tur taka da le atum zo kani didakhe Bible zirtir na ba ka pol le nam ngai sang mi te ankal sual thin biak thuama Bible chang mal tan chan thin mi te ankal sual thin biak thuama Bible hria thaina cha bi chu Yesu a hriat na hi ani Our Daily Bread England ram lalber na chan chu Bible wang ani engle khabu ma hi Bible tluka ensan le daudal na tok a omlo zik pui pa kadam chunga khovel miro pui som kwa panga ka mu te zinga somriat pasari te chu Bible a in ngatlat mi te an ni William E. Gladstone kan omna lei upat taka le khaburo pui berfau phek tina thungai tua tham fe fe om phek tin maya thil engkim lo keng ko tu chu Bible hi ani Charles A. Dana ka hun zong zong hi Bible le tong tra in katana ka khar thin tivela nun dan le heta hian thi ti in aziaka ma se ti dan ni om tak ani ti dan tha ape ang chia ati hausa ang che Abraham Lincoln khovel literature huai ber chu Hebrai Bible ani siam kima lay arts om chung hian thuthlung thar bu ang hi siam thai ani to lawang Charles Dickens le khabu pakhat chau a om chu Bible ani Walter Scott le khabu pakhat chau Bible rin chan mi kani John Wesley ma ni a le khathiam ni thai na ber chu Bible chiar thin hi ani Lord Alfred Tennyson mishing te beiseina anga mason zel ram chu Bible ne ramte an ni thin William H. Seward thil atak tak chu khovel history lam ni lovin Bible la ani jok Isaac Newton tun din hmuna min din tir tu chu Bible ka chiar wang ani dongliana pathian le Bible tel lo chuan khovela ro arel dik thai lo George Washington